whaelo atu I ate o tō. E le ai lava se tangata e tautala I le anganga o le atua na te tau na te maina o Iesu. E le ai koe se tasi na te mawhaia o na taua o Iesu o le ri. Ale se anoa le anganga pa ia. E mātanasi mea lofa. Ai tasi lava le anganga ia. E mātanasi koe whaiva. Ai tasi lava le ali ia. E mātanasi koe mea mamana. Ai tasi lava le atua. O le na te matuana lue I mea uma I tangata o malama. Tātou wiko matatalo I le atua. Le atua e lo mātou ta māpa I ai. E se a le māta go fie o le nei tai au fau I le ulu fale mai o lau whanau tā puai. Mau mātou roto mahanga ua tumu le whanau na watu. Ina ia fio mai lo a ngāra pa ia I te tonu o mātou roto. Mapai mai le mana lo a ngāra pa ia. E tai tolua ina I mātou a whaia la mātou tā puaiga. Ina ia whatumuina I mātou I lo mamalu ato atoa. Ma ia mātou langona I nai le mātou o fia lo mafuta mai. Ina ia moni maoni la mātou tātua inga. Ia muai la mātou taulanga osi le nei tai au fō. Ia manongi le nei ma ato atoa la mātou sauninga I lau whaafonga anga. Ma ia mauai se vi inga o lau fio. I lo lau la suafu pa ia Iesu Keriso lo mātou o li I whaola. Wa mātou pana au maole atuai. Amen.